mayam nakhoi loina ba kamai tawri phajana leib natra ado ai gi channel bu nakhoi loina ba na subscribe tawbirak pa yi aduga ai gi video bu pambi be dam ta nakhoi loina ba bu ai gi thawai ndagi ai gi thamoi ndagi hai tare ko yamna thank you haina hai sari aduga ngasi gi video ji especially ai gi subscriber na request up video ni stretch mark che kamaina mangang ga dabano ha ba ji adugi maram dani ado ai gi video manung sta quickly yamna athubi da stretch mark che kamaina akhoi gi hakchang ji da tawrei karam makhan gi stretch mark che lei aduga karam matamda akhoi gi stretch mark che tawi aduga stretch mark che kamaina prevent tawgani tawji mamangda kamaina akhoi gi uncha ji section tharang tawbiraga stretch mark che taholoi ahan ba matamda aduga stretch mark se tawgi taradi kamaina makhoi singje phangani sije loina ba ai ki video chida quickly ai cover up tawjage stretch mark se tasengna haibada ahan badana khoi je tawgi taradi stretch mark se mamhan ba yai ma je pura puri ko an badi ta chitani treatment taw ta di yam thuna ma je fade way yam thuna mamchali do treatment taw ta di yam kuina leira kan sei mayam leira kan masa thanda mamchali stretch mark se ihan han bada kamaina tawi habada na khoi je sudden weight gain taw ba natraga sudden weight loss taw pa matam da khoi gi dermis layer je khoi gi epidermis sigi mathaki layer je epidermis ni khoi na hoje min a uri ji na epidermis ni sigi he makha da le je dermis layer ni dermis layer je chingakani ma je stretch oira pa matam da dermis layer da yauri ba collagen ga elastin ga jina akhoi gi hakchang je na ha uhen bada phaja bada mana mateng yamna tawi jinge je si je chogle e khoi hakchang je suddenly chingak ba matam da na traka suddenly picture ba matam da si gi dermis layer je chogle e si je cholak ba matam da stretch mark haiba poche thole ahan ba stretch mark se tholak pa matam da akhoi gi angang ba masu wena thole natraga chala ganda ma je angauba masu wena oli stretch mark se ayama matam da noi gi yamna fat leba mafam ji da stretch mark to baleba fat se akhoi gi pukki area da oigera phagani area da oigera akhoi gi bataki area da oigera khurugi area da oigera khurugi maning room da oigera akhoi gi khut shoulder gi chwai da oigera muscle gain tor ko matam da gym chatpa nupa sing da oiro nupi sing da oiro muscle gain tor ko matam da khoi shoulder maya da stretch mark tor pa namgan da stretch mark tor pa muscle gain tor ko matam da chigum je tawgali chigum area ji da stretch mark se ayama matam da tawgali nupa da oigera nupi da oigera adu ngasi gi home remedy aina ha ga da pa mayam ji ju nupi gi khatang na te nupa gi suni ma nupi ji nupa ji loina ba sisina bi ga da bani karam matam da stretch mark se tawgali stretch mark se sudden when a weight gain tor pa matam da adu suddenly weight chi handarak pa matam da natraga nui hakchang inkhalak pa matam puberty matam haire hakchang inkhalak pa matam suddenly nui height to oigera natraga weight to oigera hengalak pa matam da ju stretch mark se tawgali plus pregnancy matam da stretch mark se tawgali protein gumma natraga vitamins gumba ju akhoi hakchang da walak pa matam ju stretch mark se tawgali sigi reason mayam jina stretch mark se akhoi hakchang ke tawgali ihan han bada ina sa hai gi bu ju mana stretch mark se ahan ba hora aganda maji angang bo oina lai aduga kuisala ganda maji angauba oina masuji hongi ba stretch mark se tawdri mamangda kamaina prevent tawgani aduga tawloi graga kamaina tawgani sida mukla aji tawdri mamangda noije yamna param badagi ai weight gain tawge na khanba natraga yamna noiram badi weight loss tawge na khanba adu manoina hanati khangja ta di noigi fat labor mafam jida hana dagi noi oil na massage to buji how pregnancy matam da junoi han dagi dum khangi ai hakchang chak khatore ha buji noi han de dum khangjaram chuma matam junoi han de khangjaba matam ji ne noi gi body je iru jati mamang da massage to at least 10 minutes tam wata junoi gi hakchang ji da pbo duka massage to buji how biu massage to buji kari na tawni ha bada olive oil akhoi cooking olive oil le budo aduna dum massage to ju ai matam da ju ai cooking oil na adu massage to gi extra virgin olive oil season ju ya natraga almond oil second jina almond oil season biu massage to puta natraga coconut oil season biu natraga castor oil season biu castor oil ji kitang thick oil behili castor oil na massage to gi hai ta di castor oil manung juda noina bottle namada castor oil lobiro to ko bottle namada na koi gi olive oil natraga coconut oil natraga almond oil lobiu aduga mix tawraga chman tungana bottle namda thambi do noina massage rom da dum lokho ka noina dum body part dum phasana dum massage to biu sigi oil jinjina ama heta choose tawraga no gi apamba manoi gi body part da massage to ba hobi massage ya koi gi puki area oi ta di noi pregnant oi ta di kitang chmana sang na chingtharaga massage to gera natraga circular motion yam tamna tawgera circular motion tawbu matam da nungai ta ba chu yai aduna kitang sang na chingtharaga kitang tapna tawgera tawbiyo duga koi phagani area ji da sumana nakoi china sumana sang na chingaga nuna massage to bigre ju to biu phajana
oil je tayraga at least minute tara tamo ta je tobiyo irujaramdai jida karamba sapon sisinani habda khogi baby soap angang jingna sisna ba sapon Dove ki oigera Himalaya ki oigera natraga Sebamed ki oigera Mimi ki oigera adumba sisna ju yai natraga khogi ahan gi Dove ki soap leibado adu sisna ju yai natraga nakoi paste soap अखोगी पेस्ट ओरिजिनल मचू की फंगबदो अदुदो सिजनबियो कलरफुल हौजिकान ब्लू मचू असंग मचू कलरफुल लाकबदो अदुगुमदो सिजनबिगनो इरुजबा हेड लोय हायरागांदा नोय बॉडी ऑयल अमा सिजनबियो को हौजिकान दी मार्केट सिदा बॉडी ऑयल जे अमा मुनि थु इजे अदुगा नोयना पामतानी नोय स्ट्रेच मार्क क्रीम सिजनरजु या प्रेगनेंसी मीजिंगी दमता खल्लगा सेमप क्रीम गाता ओइबनिना मोइजिंजे अखोगी कोलाजन गे इलास्टिन गे बूस्ट तब इंग्रेडिएंट जे मसाक से यावदे मोइदा याम याविजे अखोगी उनछा जिदा हाइड्रेशन पीगदब मसाक गातानी मोइदा यावरिजे याम मॉइस्चराइज ओइरगा लेहनगदब उनछा जे अन मॉइस्चर अदुना सिगुंबा क्रीम जे नोइने सिजनगे हाता जुनो स्ट्रेच मार्क तौ जु मांदगी सिजनबा होबना फाइ नत्रगा नोइ आलमंड ऑयल सिजनबी आलमंड ऑयल जे खरा थिन ओइबा माजे यामना थिक ओइदेबा अदुना कितंग kitang massage tawbiraga dum noi hachang da dum chupchan gi bne du noi dum phiron session ba yare stretch mark noi na tawgi taradi aina sai hari ba step sing je noi na lona ma tawbi ga da bani irujatri mamang da noi na apamba oil na noi ki body je stretch mark tawgi ba ma pham jing ji da phajana massage se tawbiu adu loiraga noi na sijna ga sapon je yamna noi da kanghal da ba sapon je sijna ga da bani Dove oigera paste oigera natraga baby soap oigera sije sijna biu head sijna ba loiraga aloe vera yumda hauba aloe vera do adui manung jita natural aloe vera law taradi noina adui manung jita khoi ki vitamin E capsule je hapchalaga dabam da hapchalaga noina freezer da dum thamba ya do manipur da ing bani na freeze da thamda chu dum karim kai de mapan da thamba chu dum karim tawra ta ma khatang thambiu noina raw aloe vera sijna ta adi natraga ready made noina market gi leiba aloe vera sijna ta adi noina hojiki vitamin E gi oil ga mix tawraga noina jara ma da phana kuina dum thamba ya duga noi iruja pa he loiraga stretch mark to bam pham jita noina phajana massage se tawbiu nomomna siji sijna biu nomomna oil sijna biu sumana alternative days da tawbiu ada amtang do oidarju exfoliation tawbiu noi stretch mark tawbiba ma pham jinjita exfoliation ji irujatri mamangda tawgada bani ado exfoliation tawgada banu michida noi thau ji sijna bigano body oil body massage tawgada basi siji thau ji sijna bidano exfoliation ji na sijna biu sije kamaina semni habda khoi hanan ba masak se noi na pami je chini je aphaba yamna natural oiba maje masak amani chini lobiro sida half a lemon hapiro phajana mix tawloiraga sida olive oil 1 tablespoon of olive oil hapiraga sije phajana mix tawraga sisina noigi pukki area oigera ntaga phagani area oi ma tawba mafam khuding mak chidane phajana noina circular motion na massage tawbiu phajana massage tawbi exfoliation tawbi at least minute manga tang oi tarju exfoliation tawbi aduduna session na khaigada banate yamna gently exfoliate tawbi gada bani noi stretch mark tawba mafam chida adu helwaraga noi sapon sizinaraga irodam hujathu Yujaba hello raga noina body oil sijna biu natraga almond oil sijna biu natraga aloe vera ga vitamin E ga mix tawba haji kim je sije oina sijna ra ju ya sije sijna biu phajana mi manga tang oi ta ju massage to biu oil jingje phajana chupchan na ba adu loiraga noina body lotion tai ge ju tai biu mathak sida bana noina body je noi stretch mark chingje noina care taw gada bani stretch mark ki side effects su karim laite aduga ayamba matam da makhoi jingje finung da taw bani na nungai ta ba taw gunu stretch mark taw bada self confident down oi ba khot ba taw je karim taw biganu noina weight yamna helamaga weight se suddenly loss taw da stretch mark taw ba mayam je achievement haina oina lobi watraga pregnancy matam da stretch mark mayam ma lak bado adusu karim kai de imama ora pegi journey jida aduga isama yauna bagi journey jida sigi beautiful yam phasaraba mark se khoi achang jida khoi icha sina create tawri ne ba do karim kai de duna yamna nuksina care tawba matam da sigi mark sing je loina ma fe taw kani pregnant woman jing jida tips sama pijagada base noi pregnancy haure he khangpa matam da gina noi angang pok luaraga tha taru puk che noina phajana irujadri mamang da irujara ganda du iruja luaraga aina hauji body care habado adu do phajana noina tawbiu angang pok luaraga ganda tha taruk angang je tha taruk mu shura bukta noi body je phajana care tawbiu ko ina habda noi body je adu matam sida yam kana changes se la ibnina ana phajana care tawbiu care taw ta di noi body je da stretch mark se khara khatang lakpa ya du lakta bazu ya ana phajana body je care tawbiu simangai renga sigi video di ado ai video je pam ta like ma tawbiro adu ai channel bu subscribe tawbiro notification bell hit tawba ka gonu plus nakhoi any comment like ba any doubt like ba
तारदी एंगोन कमेंट सेक्शन मखादा कमेंट तौबिरो इंस्टादा जु पिन तौरजु याय मी खरदी एंगोन इंस्टादा पिन तौरे ए यामना हराउजे मखोय जुंबो आइना हेल्प तौबा ngambaidamakta ado nakhoi na pam taradi इंस्टादा पिन तौरजु याय एनी रिक्वेस्ट वीडियो लेतारजु अदुम मखादा कमेंट तौबिरो आई अदुम सेमनबा अदुम होनाजरके वीडियो सिंजे मथांगी वीडियो दमु नारजी बाय बाय खोगी प्लेन ओइना नोइना almond oil नत्रगा coconut oil नत्रगा olive oil सिगुमजे अदुम